Tungi kubaramutsa ku yindi nshuro. Mazina ni Sabufa Films Company. Yeah. Facebook ni Burundi. Updates. YouTube ni Sabufa. TikTok ni Sabufa. Instagram Sabufa. Twitter ni Sabufa. Posta. Facebook ni Sabufa. Kuba YouTubers bo mu Burundi, kuba kusema Facebook page nifuza kumonetiza ubutumwa n'ibirunda broadcast yako nifuza nimero jipe n'ubundi nimero ni iri ku page na WhatsApp keneye kumonetiza page yawe nimba warakutumire ndahari tuvugane kuri jipe yego turavugana tukayaga mu buryo bukwiye twebwe n'akazi abifuza gutangaza ibikorwa byabo n'ikizi twabo abamuziki abartiste abasineaste abaactoriste abadandaji cyose byose ukora kanya ndi ready Facebook page yangeze muri 51,000 ndazi nzo ndi muri 50. Karibu kwa sawa. Nongira ndabibutsa kugira kufungura page nje kubafasha. Bariko barazamuka abasitari bakizamuka nje kubafasha. Ariko mu kugufasha nawe utegerezwa kugufasha kandi mu Burundi sidabivuze mu kwiyemera ariko ndagukeneye nawe urankeneye turakeneye first kumenyana nanje kumenyana nawe n'umugisha kandi kumenyana nawe n'umugisha kumenyana nanje n'umugisha kandi kumenyana nawe n'umugisha kiba cyo kivugo dukoresha akazi kacu. This is Sabufa Films, but I'm here for helping you to make it grow your Facebook page or your YouTube channel. Yeah, maybe I'm here for free. My number is 61 224 387. I'm here and I'm ready for doing your job. Je suis ici pour vous aider à grandir votre Facebook page et vos YouTube chaîne. Maintenant, je suis dans le pays plus éligible pour Facebook et YouTube. Je vais vous aider gratuitement. Mon numéro est WhatsApp 61 224 387. Je vous demande de me suivre sur cette page ou bien sur ma chaîne YouTube appelée Sabufa CEO. Bye bye, au revoir, ciao. Shikamoo mania kwa kuwasaidia make it go yo. Kiswahili kimenishinda. Kwa kifaa mnifundishe please. Yeah. Sijui kama mnajua Kiingereza, Kiswahili kinanishinda. Kwa Kiswahili mnifundishe. Ila niko hapo kama msaidizi wa kusaidia kwa kupandisha page yako ya Facebook. Namba yangu ya WhatsApp ni 61 224 387. Yeah. Bye. This is my friends. Bye.